Wakalia tokoni sio haya marobe. Maro ko le tau Lotu o tapaki ai ko fa. Tua mafu ko mau tamai mai mani a fiona mo to ha ma te ko mero to fafta ko fa maro e tak no ha wa fiona ko fa mai mo mo wi mo sia mai a fa ko ko. Au ni na e fa te no taraki. E fa be fa ko ki ai. Ka ko a fiona na fa no fa Hoko ko fa maro ai ki ko. O foki mai a o koin a le koin e fo ha ko e fa tokia ma fa ai ho. A ho ni ko mau ka ve monu e ta po ki ko fa ko ki ma toro ta ne palestini e ko fo ma mo ta po ki a ho o ma fa sta ye ke ko. O ko ye ko fa ni no ko mo ho ko ya ko ka ki ma toro e fo no ma mo fa. O ha ma ki a o fio e ki ko ko e a ho ni no kroa, no ngahi fasiisia. Ang Lotu pe o whamaro te te koe, pe au sia e tahi ni koe ni no makamai e tāpua taha. Ka ke mau ilo e matoro, ka koe na ke he ma, ka ke mau whakatoka mami. Ka koe na ke he matau, ka ke mau sia matoro iloki. Ka koe na ke i mua, o ke i mui, ka ke mau hanga matoro iloki, o ke iai. Whai haro tau he, ka unanga koe ni wako, ki ono makamai e tāpua taha. Ka fia e family ka mai mahen o na toro ko tape ko na ka fataha ya hon i ma ke fai forani ma ke fa mahino a ofa ya fina fai mai ka na ko ni ko ba mai ne ko ni ko ma mai ma wino ke mo ya to ka ma u fia ko wa fio iki tu ke ta ma o mo ko e pa ka fia mo ko ya hon ko na fa to ya ko tape ka ko fai e family ne forani ma ko ni pa ma ofa ko ni o tu ku ya ma wa tupe mga ilo mea na tahine presidenti ka mai ka fasikau ka mai tahine PST ya hon pe maula mea no te mautonu singa family kuna wahen ko tope tuke to mea mau nas ya fafona ke mau iwi kuma ka mai fatumia o kana ke ka ona iki to ma fa ya mau fia ya on tuke ta fia de mo koi ka tuke ha pe ranga ni ya fiona ya mau mo fai ma Lotu me ma ufa e wa fa sicura sono fa amen. Ma opito ko e tau pafe o ko e fotu ngai e tau ma to ko ni ho. Ko e kau tau lai ki o ku sempre na o me to ko ni. Ko e you to follow on, now we can move on. One of the programs that we are all waiting for, and I know it's been over an hour at our ihefaleni. Koyo kokoi ihe tafaaki to hema. Ngawe pe mua kamata pe ihe tafaaki to hema o oku. Koe the first table where Fang and her children ke mo kamata ma. O lele mai ai pe tafaako ya foki atu in a row. Please, if you could kindly proceed to the buffet. And then after my left-hand side, it will be started from the very first table on my right-hand side. O ta hoko pehe ai pe. Kore ke ti chei wha more. Tāma te kata o ngā whasi, kata ka mau mea, o mau mai ha mau mea to kori. Māroa pito. Kone mau koe ai mau mea to kori, o iai ai au rea e ua. Lea ua ki te whākie ka mea e ui. Lea hono wa ko lea ia pe me ihe family o e whae. Ko ia ka o whakahoko ai ki te whakahoko ai lea ka kake o te mai. Tainga tāpe mo mea ato mawa mo mea to koi. Mālopi. Ia hoko mai pe o ku ni ua pe nā hei o hike taua. Mālopi.
Fakafetai beki otua ye Hoko. Ita amanaki. Tengah na Lotu ni. Memu. Kawi gatawi ofai otua ofai. Maesi kauna na koi. Lava Hoko ai ita amanaki. Mo ita fifi aho fakatolo koi. Otu kaya katomia ahoni. Fakafetai tu elea ai umotua e famili kabaya tahini pefei militoni Paongo Hoko uingai ahoni na yaya umatua ko te rita Paongo me koro habai
visita final nei territori va. Dai na whanau tangata e tōtoro. Koe lahi tahako te vita me sui Paongo. Na koe whalahi taha o te vita me sui Paongo. Sione whakapelea Paongo. Koe tamaia e whimotu a whahawa. Koe whikaua, hoko ai a kamasese Paongo. Ona whahako katoa Paongo. Tamai a Amerikani Paongo. Tamai a tahini whai aha e amana. E sisi taha pea li kai Paongo. Koe aho ni te ulea e kakala tau lewa. Koe whahuri whae. A Tukasi. Koe whairea whiwhia. Koe mauia mehe a koi. E ara ono whie ka wha. Tokua kua koi he tamaina mo whae. E na tama. I he ara ono whie ka wha. O peheni. Taranga he tamaina mo whae. Fie. Te koe poto koe e whanau, i he fie ka wha. Moanga le mana tau ataina, fia. Pe haone ko au sia e tau o whiwhine, ai maka maile kua furu mātaha. E ne tāna na whanau i ma whaarunga ki he kare noa. I whakaka motua, whakaka whaou. Koe ahoni Tukasi, Charissa, whia. He marumaru o sātai. Te mo whanonga mo ia ke ne Hoko. Koe pou amo, pou mama. O whanonga. Te ke ne tōnaki a ka hao. Ka waki. Mo whonu ke resi. Mahau. Pamaloa tu ki whanau a katoa Paongo. Ia mo te mana tu ki whaitoka. Pamaloa ki familia whae. Whanau. Whamopuna. O whiewhia. Isa ka koe awhiwara ka mea tui hate iho. Hai whaurunga o tama. Ma pe ke kaniloa. Koe awha koroa e niki e o whamiri tahini Tukasi, Charissa, Simoi, manako ki Lotu Paongo. Ai ofa matala mofua ko ke whai. Te rama i ke whamoni e whiwhia aho tamai, moho whae. Ai kātoa ngā whakata tātoa whanangiranga a koe. O whaata ke whahou. Te koe tala monoma pe, ke mo maa, tala monoma ke mo maa, a tau whaou keresi ia, mo whanu tāpa kina. O pēa e lea, te koe tala monoma, me ka ina me fuho wama kolongo moi loto. Isa na ngalo si vai ko whatoto. Lebelena e lea ka kau wha, malo. Malo. Whamalola, e whawhonga ko ia o lea pe me e whamiri tamai. Ko kore ke teacher, please, tae maha ki whaspeta, ka tau tantali, ai whawhonga lea pe me he whamiri o e whae. Maloa pito. For those of you that you want to carry on, the food and plants, there's so much food. Later.
Patro Moe hautoka na talanga me moa ai tamasi Otua ko Emmanuela Tapu moe hawhio ai otua Tapu moe whanau Whangamokapuna o eiki Tapu atavalu Ega fia e me la Sila pelu wa Ututa ko pao Au kia yo fa moni Mo fara matapu Tapu atu ke taia ne Kine ki Palestine Filio Session Uniting Church of Australia Reverend Charissa Suri o paana ai ngawe lau mari e Hoko ni tapatu simo te taunga ko e whaiwhekau tau a Tukasi ka ko kore ke whakatapatu ke kautaro eki ko tawa be mo mea mai e Hoko ni Tapat wong se tuan saya sudah kasih kalau tak kelot fakakolo ay Hoko ngume ay ini dia fata kia fam mana fono bege ulu matua utoni pau Tapu gas wai api Moofa Bege famili kotoa Mana olana Terangata he Ya te au Ka whakakato e kufia fia Ke whakatapu mawaha kia Tukasi Charissa Paongo Koko e whakamau Lotu o e tau katoanga Fakafetai o e aho Tapu ke o matua Toni Molana Nege whangatua ane o Tukasi E moe family Moe mahani ono katoa Ahoni ko whakatataha mai ki tau toro e o whiwhine ko ni Ke tau katoanga moe eki Ke whakamaro ia ni tau hi mo ui Pea ni hoko si ai o no tau ko furu mātaha Ko hono makamaile Ko tau mau inga e ni E kune whakailonga e makamaile o e talangofua Ko e tau atai nā Ko e whakailonga Ko wau e tauhi Ai mātua ki hena tama Pe koe a honi O pehe e tau katoanga E talangofua mo e tui kala kakato a Tukasi Charissa ki hena mo mātua I ngai mahina ko mari watu ne whahoko mai e o tō whiwhine. Mana lana fia Paongo ke whahoko mua e lea o e whamili. E o kou lau monu, malo e mapolo. Malo honu ke itau e whatunga matua e tuk whakaholo. Mai manatu ke tuunga whare nata tutupu me ai. Ko tamai alana, ko Moses e fia. Tamai a Moses e, ko fia he mela. Tamai a fia, sione na fia.
Ko e tamai o e kinesias. Ko e ne tamai ko se misisina. Ko e tamai na se misisina ko sa eska. Ko hono toko wa asione na afia aya o tau mua ke aya mutua pwani. No forever fia e me alahi o maukolo me whakahaake kai alu e kukui a se misisina o mari ki kore wai ke ale polo fe ota kanaha se fes o mautupu wai ki mautolo me kolo wai kavalu ko whamalola yatu ko tau fe finele ahon ko me ko lele e ko kau he lau pe te fia he ko fia o ko fia e uha ko fia he la a o ko fia he lele kan fia si pe he kovi e ko hoku tala ia e au whakafola hoku tala mo hoku ingoa tala noa kia e postolo ko paula Filipal ma whames wa mo fia e iki iyo kautoe ayatu mo fia te whamanato e pe paula ki toi e kakai te sona i kama ni ma vesta hauno mo fia ma pe lotu tai toko ka honi mo hono teu ka ose tau whanau tama ta valo ko tau fia me e kotu loa e tau fia e hoko sia a Tukasi Charissa ono maka maire mo amatu e tau fia ko e tau whakaawa umatu e whakaosinga ko ia e tau ni tawalo kai ka kato o ku whatomia o ia we tuku mua ke ku whangatu e kita masi o tua o kuni toka i haya na kai e nane ai ki ai e ngahi puria ngā kotoa ki hono uma ke whakahaya ki a ene ofa ki a te koe pēr mua e ka whai atu pe tawalo te ki ai pe ke kakato o fia tuku mua ke toku whakagato bilango aine Tukasi Charissa ko atu e tala manu ke te koe mo aha mahu ingani. E wangi ke maha pa aha fia mo fonu manu ia. E aku mau whakata mo e o whaamiri o mo sese mo seru haya. E pōpua ki ofa ke te koe mo e pōpua ki me toi. A palo mea pe vai kao no visto. Te kaki ke asi kova. Ana me aku ke fai e ai whakai o mai whakauka o kuatu ai whakamālolo to honga moni ki e family mo e maheni ko mo mea mai ke tau kau ngā whiohi aho koe ni tawangi mo ke mo mau a ta fo fon fia mo no via au leva tu be ka ta wat mo e ofala ya mi family fia ma malo pito ka ke no mo ka ta como mo basta si mai a una fa fonga e mi he un family e vai que fatto tot e ma si la pelua fa malo la hiato
tau hoko atu ai pe ke polo kalama hoko. Aia ko kore whamole ki he ngahi whae ko mo taimien. For those of you who are not quite familiar with our Tongan culture, when we're celebrating a milestone, especially 21st, 16th, 1st birthday, there is a task and duty of the mothers. And then they are going to representing the presentation of the cake and show the appreciation, not only that, but honor the father's side, especially the mehitama, which we call auntie, or the whako. So please, may I ask bear with us, and I may invite the mom's family, the mom's sisters, to come forward and carry on with the presentation of the birthday cake and honoring the people that's supposed to be honored today. Ko le ake DJ whamore more, tāmai haki whas. Ka tak whamore more ngā whae, ke maulanga, ke mua, ke whakakakato, ai whatonia o e ahoni. Holo pe ilo, ai whahu kai maa kau taura iki whamore more iau, tuana mai hake minitsi, ke whakakakato ai ngahi whatonia, ai Fakafetai a Tukasi he kawhine. Ko tau mea toko ni o ke hulu. Please feel free. Go back again to your buffet table. Plenty of food. You can help yourself. Second time, third, fourth. Don't remember to get if you got a plastic, ask the plastic to take some home. Ta mai DJ na pas, kai tete mai ngai fai. Malo. Kata ki kau fai patongi ya? Here, I'm pressing it. It doesn't work. O kata wifi ke o mai ke to tau ke whakamore more.
Simon Manako Lotu Paongo ko ahoy Fakafetai kia batua. Hoko kore Fakafetai atu kau fai fatongia hoko fema pataki ke toko mai ke tau ke. Oh, mo asi dua ke. Pergi fatongia howan, pergi foi papanat atu kas Charissa. Koi tungwaki, koi keke atu kas Charissa. O buhigia, mahono mehitanga, Palestini, Charissa suri. Tumwa keke a Charissa, atukas Charissa higia mahno mehitanga, tuka Charissa suri, faifekau Charissa suri. O kore whakamore atu kainga, kohinga, hoku uhinga apa mohoku Konga. Whakamore o whakaam te whakahar, ai uhinga te koutui, ko moutou tokolahi e no moula meia. Kau firma pe ke tala, ke kiria to you, clear to the sky. Koe uhinga e motua koe, pe moe uhinga e whai whatongia, ko hia ko ana mana o lana Paongo. Ko ana mana o lana Paongo, koe hako ia, koe whewhine, ko ori, meihe, mana oe hau, me mata hau, funga ngalu kilo. Ko ori, na e Maria, pe mo e whaifekau, ko anai sa mausia, ki babau. Whanau i e ori, a mere mohulamu. Whanau i e mere mohulamu, a e kui, ana mana o lana, pea tupa ana mana lana me yastel ko motua o whakahoha a ko tupu a me fidei ko milika me mataha whanau e milika ai tangata ko Alexio ko tangata e ikia e kukui ko Maria Teisi Wia whanau e Maria Teisi Wia a te vita anseko e koe tamai ia. Koe tu uma e whai whatongia, whakamore atu ka inga he whakaloloa, ka ko whakaampe e whakaha. Pe ko hia ka whatongia e ahoni, koe kulea pe au eke pe e whihu ia. Alo kume kolo o whae o lea. Koe motua koe ni, koe huli au Paula Bobore, meihe vai ko whātoto. Ko Paula Bobole, na e ai hono whiwhine, hono o whiwhine ko mere tari aho wholau. Mere tari aho wholau, na e ai ni tama ko huli tatoma. Whanau e huli tatoma, a wila mila Hoko. Whanau e wila mila Hoko, a se e fualupe, koe whae ia e mutu a koe ni. Pea koe pangai, o tavalu, tapa, o ko whai te liha me awe whai whatongia. Ko e tumua ki o e keke a Tukasi Charissa, o ko hikia mahono me hekitanga, whai whekau Charissa suri. O ko hikia ki ia, ai ki e tonga whatu ua. Whakamolu aki, ai whatu whaa. Tapakau aki, ai whātu wā. Tā mai a whasi DJ, whakamore.
koe lai I hulu mo lai loa kau o whai alu whakamia. Si ano ia mo mea tokahi. Koe ahon, kakai kiki mea mai. Ia e ka tau mu ai kahatoanga. Ia e tau mu a kare. Ai kai ea hana fu. Ka kou whakamaro atu o mea mai. Koe kotoa ai o mau loto. Kotoa ai ne mau ofa. O koa wake I whatongi. O I whatongi o masiwa. Tua o whai. Koe keke hono wā. Koe keke ia e whaiwhekau a kaulisa. Si mote taunga. Mukatak peo whakatoto mai. Whaiwhekau si mote taunga hangi koe talanoa e whepare. E whewhao a seeko e noa koto. E talanoa ia e punake. I kai ko koea e otua ne tauhi o whangi. Ai eiki ne maloa tālunga e tamasi. I kai ne tukua kai o kike konfana. Whaiwhekau e umai kau la eiki. Koe nei whakao e oi whakakau e ki whaamini koe. O wa mona tuku ho mo Lotu. E o wana tuku ho mo hufia e kau ngana koe. O whaat ka kumoto. O kuwhiawhia e whae ke whakalangangi o api e o mehi kitana koe lohu loa ai. O kuna kei maua e mana mamoui mehi kitana o toni whawhamana wholo. Koe keke hono tolu o kuhiki ma whawhamana wholo. Koe mehi kitana o militoni Paongo. Kataki TJ a amai koe moto pere a mana
Oi siasi o Wesley Talanaki fai ficao mau fai ficao mau Fakafetai la i a fio mai a su mai ma a lo fa mai mai Matau Fa'amanuia ni Awe Fa'amanuia ni tau sa'afo na ni mea uma o le lo Fa'amea fo i o le aina Ano fa'atele la ma'akuia
here I have a 500 day. Malo, abito tama fast. Ia samo pot mai leso. Ona vinga le Fakafetai fa foi tato tai lami. Dosa lona o fa lona o le a le. La suma le Fakafetai talangi utumau. Rosa mo fainga te fa no wat. Awao karton Samoa wa uma no tofinga masani. O le ia i dia e manifestação na Maina. A ver a ia para o mano o tato Thailand. Se o sufa e toai. Tem o sassi o intermitente o na lape le o tato Martana. A fapea na famatana. La suma Fakafetai na taulanga lea. O tuatu le ngana ale o le mātou Fakafetai, o le mātou whamalo, a wale ngā nuera whita. Sai ala wai le aso, o le mātou te talo le atua e whamanui. Whafoi atu le atua le poto me le tamai whakumuleutu, a wafoi o le tiute, o le tausinga mai ale māmoi mo le walauria o le atua mo le whatua. La suma e Fakafetai, mātou o whanofatu, mātou whamalua fo, a whai ai
se tautua e le tauau a o le tua e silfia ia o le tua o le alofa e ia i le whamatulanga le tua e le tātou mafatanga tātou fia ringo tātou whatou whare le aso ia e tui o le tātou a sotua mananue It is amazing how the Tongan mothers always go beyond the edge to honor her husband families, especially the husband's sister. And we have witnessed today, and I can salute and head off to Mama Alana and your sisters for what they've done today so far. And it's happening in every Tongan families when it comes to celebrating. The Tongan mothers not sleeping, they sleepless most of the time, the day they worked endlessly to honor the family of her beloved husband. Fakafetai ke o tua, he tau whakamooni, koe whetau he waki, I he ofa au whakahoko ia. I he fua na nawa e lotu whare koeni, pa kuoni pia te vita, koe whanau ka tau waki mea si hoko. Ka tau hoko atu. Ko kore ke DJ whamoremore, kare me lua hawhasi, tau hoko atu ki he polokalama whakawhiawhia, the entertainments. The first item will be a solo Tongan dance, will be performed by the special person of this celebration, the birthday girl. So she will perform a Tongan tau olunga, pea kokoe o piai ha o tau olunga mo ha o whiawhia. Whakahaa he ahoni, ho whiawhia te ofa e o tua kakaki. Whakahoko mai ka tau hoko ko atu. Ko e me lava pe tau olunga ai kauranga birthday, ko tau hoko atu ia. There will be no particular order, so whoever have a tau olunga, please let me know. First come, first serve. DJ, whamoremore, tari ngā pas, ka tau taritari ki he tahine tau olunga o waki, ko e kauranga birthday. Malo opi. Thank you.
to me. So, please, Kokoro Ubian Hao, Tawuruma, family morning, made it best to take them now. Kaya what Tawuruma hanging Koyo for Hobart and Nai, Kokamana Pia Koona Aho. The Hoko Atwai and Tawuruma, I Faho. After the Fahos Tawuruma, Obianta Mahita Wuruma, go for Hokomai, good youth, I Siasi Wesley, Methodist Wesley. Obianta Mahita Wuruma, Akanesita, Piano Soana Pole. Obianta Mahita Wuruma, I Fahokoya or Militoni, Fan Mana Fono. Obianta Mahita Wuruma, I my friends or Charissa. Kata uloma faka osteo e honi e faka hopa tuya he faka tunga ani o Charissa pepe he faka faitana da. So that's what I have so far. So there is more likely 7 at the moment. Kau kaya ba mata uloma ai family o ulumo tuba ai ulumo tuba o militoni Paongo. Kaya ko koya tenga ta uloma ko ini lata peta walunga ko ai fa kapu ke mau fakahoko mai kata tuli pe mo tai ni ko ya pe malo kata chiche ta ina de mo hafasi te ke mau ai kama na peste yo hawa mau apita.
Saya malo malo whakamole pehe whakaloloa la pehe ko osinga mari fae ko ini ka ko ini e holoki mo fare o foaki ko ki whakalaunoa tau olunga e tahine hona e aho o whaamu pe whaafae ko ni kaurisa ki ke mea mai o e pare o kaurisa pea o ke ai manau whakananiwi o na loto neo o whaafofa pe hono o loto au ki ai pe ki lai loa kau ko matai la lana whahipihipa nai whae e whakalai mangi a koe ko ki kato te koe ko hono lolo miri miri ko ki ai kona ia ai on ki te hina o ana mana o lana me api ko hore pi me vai ko me funga atere ko ki lai lo akau lai spice lai te unga matalai mo hokoi foi tui kotoa ia ne ai kona mai o fai ki ngahi a ke lolo miri ki kauna ko ni pa faka amo ka lisa si pa e mo na aonga e ta kai aki o to kupu ka ke fa mo kaulisa ke mea mai ke whae whakalau noa e whakawhae a kaulisa.
Wellington Paongo. Pea ko hono whakahaka e ka o orunga. Whakahaka pea e mi. O kore ata moro. Whange mua i ki whangamairi e kuruaki. E whai he nahi ni ho ona e aho. Ha whakamei te mā ki motoro kotoa pe. Pea tau tu hoko ati hana kutua malo.
DJ, toi tā mai, kau ki whakamei te moau, te whakawhaka. Tāine, Tukasi, Charissa, Lotu, Paongo.
mai ku whātua tō. Kei ka whis moha moa, kei ki ngāwa whiwhia, ka pen whoki a vai tu tōma, ma ka ina me kirikiri te whua. Kei hai, ko tau mawhana me tau whiwhia. Hoko atu e tau prokalama wha whiwhia. Our next item will be performed by the only auntie and the whaho. Ko toi koe hoko atu e ni, ko item hoko i, koe tau o lunga ai whaho. Koe me tanga, whalan koe aho. Ka taki, ko ho maupe, mo hoko mai. DJ whaman mai. Tana pas, ka lava mai, ai tau lunga ai whaho. Māloa pita. Ka uke whia whakahoko ho tau lunga o ka tāpe. Koe mō me miti ni au whia mo ngā whane. We can't stop. We can't stop it. After this tau lunga, whoever wants to perform lunga, more than welcome. Ki whakatokanga pēki ka tāpō ngāma matanga koe
whaliki o ki heke. The floor is quite slippery, so please be careful na whaiwhai o si heke hata. Ka koe ana pe whakatukama tau kantaria e tau oluma koe a whahau. Kata ki DJ, tāna e whaslahi ka mau pūmagi loto. Malo. Koe o tua, ko o whai. Kia ora, ke te piringa o te kōrero. Te aroha, te atua.
Nisa pulamina. Kalau tong loloma. Whakatapu ke pirinisi o loto tatau. Koe hautoka na e tālanga i mai mei mua. Isa, koe pirinisi o merino. Aia nā tautok whakamanatua e ngahi aho kua maliu atu. Whakatap ki ua kakai o whanua, tangata whenua. Whakatap ki aho eiki, tap mo tawaru, mo e haamata pule. Tap ki e whaiwhekau, si mote taunga, mo haa whakaolunga utonga. Whakatap mamaheni ke Palestine Fili o sias whakatatao Australia, Reverend Charissa Simone Lotu Suli. Aia nā ne whakahoko ai ngāwe mo i Lotu Fakafetai o i aho koe ni. Pea tapu mai ngahi haa katoa pē, o tono ke awa ki ai ai whakatapuni. Pea ki ha sola mo ha vulani o tau kau whakataha he aha whakoloa koe ni. Whakatau mawaheni ki tahine birthday. Tukasi, Charissa, Simone Lotu, Paongo. O ne hanga o whakatata i mai ki tau tolu, whamiri mo ngahi maheni he ahoni. Pea taramata hea te kita, o whaiat ki tua. Kai ata mo oku ai ki whainga maali koe ni, ke o whakahoko atu, e mau whatongia ke tahine birthday. Te ke tala ahu mau whanonga, tupe mua, ke o whakawhenua ki atu, ai ki whino motua o whakahoha a. Hoku ingoa ko susina suli. O whewhine lahi au, o eki mama, o i tahine birthday. Reverend Charissa Suli, Bermolan Suli. I am the eldest child of the birthday girls, Eki Mama, her auntie, Reverend Charissa Suli and Langi Suli. We are from God's lucky country, Bidigal land of Australia, Eora Nation. Sakemo Mahino. And we have traveled across the Tasman because of God's agape love that continues to bind our family. Tukasi, we are here to celebrate God's abundant love in your life and give thanks for your obedience and your serving heart. Tukasi, Charissa, Simone Lotu, Paongo. Koe ki ilailo o kau tuku, ave o whaliko peito. Pea koe ngahi whakananiwi aho eki mama. Pea mai whikafa aho kui li ekina kam sese Paongo. Pea mai tek-teki o kwaki katoa ma a koe tahine birthday. Our last gift for you, Tukasi, we bring forward a Bible. I'm going to ask your little brother, give the Bible to Tukasi. Tukasi, kātaki, me amai o mao atu e tohi tapu. Tukasi, as you continue to grow and navigate what it means to be a strong wahine, the koloa and money will not sustain your journey, but God's word will. Receive this Bible to be a guide to your faith journey, and may you take moments to be still like the psalm in your blessing today. Tukasi, ka taki o ma'u atu mo te elango.
please come forward and receive the candle. Jesus said, I am the light of the world. And may that candle always remind you that Jesus' light will always show you the way, the truth, and the life. Tukasi. Ma'uatu moi tekteki. Aho tehina. Lotu Simone mana koe Lotu sui. Kataki, whakamole mole Tukasi. I know you're living student life in Dunedin. Your Eki Mama and your family from Sydney, Australia hope this will help you with whatever you want to do. Pea ko kole ato ki ngā we. Mō ka taki, tau he koloa o e tāhine birthday, kai hoko atu e whiawhia. Ke whakakakato aki aho whatongia ki e tāhine birthday. Koe whakameite oi ahoni e whai atu ia a Lotu Simone mana koe Lotu sui. Koe si taha ia oi tamai whewhine oi Eki Mama o Tukasi. E ua kamata aki ai taonunga ai meke. Pe o ko tui e ikai ke sola ia ki e hapai kotoa pe. Ai uhinga o kamata aki ai meke. Koe meke, koe whaiwa tuk whakaholo ia o e tau whangakui, me he vai ko whaatoto. Pe o kutoa mai pe hako masii o meke, ke whai hamanatu ki whangakui ko os mama o atu. Pe e hoko atu aki ai upe o lupe pau, pea koe whakahaka o e taolunga, na e whakahaka ia a lawaki, kawapalu, masima, o haateiho mo kolomotua. Pea ko kole atu, ki o mongo whae tangata. O lewa homo mawhana, kai tā i atu e meke.